Nanang, ag-flight akon iti mabiit. Ha? No kasta, maka-abroad kan anak ko? O nanang, aguray kayo. Apay ngay akas na tilangayo. Apay asaan kayo anaragsak. Maka-abroad ako nanang. Agsweldo akon iti dolyar. Ay na, maladingi tanaklaeng, Jana. Ngamin panawan da kami iti anak mo. Ay nananang, awan na pintas ang masakbayan ti anak ko no jak umadayo. Nagasatakit di ta maka-abroad akon. Ano saktagbalin akatulong iji abroad, basta dolyar ti sweldo. At daara pa ap ko iti biyag. Iso ang masapol ng agsakripisyo ak nanang. Kayat ko ti maaddaan iti dakkel abalay. Gumatangak iti nalawa adaga. Gumatangak to iti lugan kanda dumapay. Ay, ala, sapay ko mga rod ta napintas to tigasat mo iti pagilyan na papanam. Kat agan-anad ka kumaichay anak ko, Mapan kami, Lola. Sumurot kayo kadimat. Saan asumurot ni Lolam? Duwata lang agbiyahe, anak ko. Nay, papanan nyo nga agi na, Jana. Nakasukat kayo, Mike. Papaayaban na kami di best friend ko, nanang. Nay, asino a best friend mo? Ni Elsie, sino kumapay ngay? Jay taga syudad. Nanang. Di agbiyahe kayo pa ilamapan ijay. Kat siyempre, unay kayon, Ay, ibati mo di apukok. Mabannog lang nga agbiyahe. Ikuyog ko, takayat da makita ijay. Anya? Sige, nanang, mapan kamin. Mapantan mi siya, anak. Wala nang. Mapan kami, Lola. Ay, umay kayo man padigwan iti si danyo, auntie. Nagparty kami ngamin iti native amanok. Ha? Ay na, nagadumot daytan ka na kan. Ay na, carry lang. Talo kayo mat ngagsida. Ay na, awan kaduwak ita. Sisyak ita dito'y balay. Napanan nga dagiti agina. Napanday dya syudad. Itayan tigayim na. Umyanda ka no ijay. Ay na, masansan samot ti papanda di syudad. Nabiit da pala nagamam mo iti da di agayim na. Ang kunamulan, very close dan. Tanasingid da unay na iti tunggal maysa. Ay, awan nga rod Umadan ilang arudan ti flight na hanggang pumana syarpay laan di kasinsin mo. Bayan nyo tagpasya-pasyar pa'y mat. Relax. Tainton makabrudan ay nasaan na makabulak-bulanti. Daytoy Jana. Jak ususaran dagiti a pajama. Kukwa moon. Kan dagiti daduma abadok. Naminsan laan na usar dagita. Ha? Kukwak amin dagitoy, Elsie? Wen, best friend. Naimbagla balunam isya abroad. Tapna da pagsukatan. Ay na, nagsaya at kagayam agayam, Elsie. Ay na, no nasaya at tao kanyak, nasaya at akmet, Jana. Nabiit tapay laan agayam. Ngam napanik-nik akong ti kinasaya at mo agayam. Agyaman nak. Kat, adaw usar traveling bag mong agfly? Awan nga ron. Mabitlaan tekan kay ti usar bag, beshi. Ado ti traveling bag ko. Ay, gayam. Ayan dyan anak mo ngay, napananan. Ay na, adada ijay balkon kan tatang mo. Agkalangayan mat dagiti do, ha? Ay, mayat nga ron no kasta. Tapno mairwam ti anak mo diti balay. Ikateman nagiti uban ti barbas ko, Misha. Taikang ka iti chocolate no damay kat mo, Ha? Agpaiso, lolo? Wen, dusa nga pulo ti may kat mga uban, may sasupot at chocolate ti bayad na. O sige, lolo. Kayat ko. Mala, mabit lang rod ta alak tay puler, wen. Nanang, ag-flight akon inton bigat. Bantayan nyo ang naimbag ti anak ko, ha? Wen, anak. Basta gan-anad kamot iti papanam, Di kag bisbisin ijay. Wen, saan dak a problemaan? Tiket di anak ko ti asikaswan nyo.
Agpaw itak to adagos iti kwarta, apaman nga agsweldoak. Taigatang yu iti gatas ken vitamins ti anak ko, tapno lumukmag. Wan, anak ko. Laglagi po nyo kumaakanayon dagiti bilin ko nanang. Kayat ko alumukmag ti anak ko, tapno kaslaado ti kankanan na. Kasla anak tibak nang no kasyay. Ngam no nakutong ti anak, ay na, ibagadang awan kankanin na. Iso apalok mo ganyo ti anak ko nanang. Kan igatangan kayon to iti cellphone nyo at touchscreen. Tasuruan nyo ti ag Facebook, ha? Jakmat amo na kong. Iso nga rod asuruan nyo. Tapno adda pang kontak kada kayo. Tapno ag video call tayon to. Agpasuro kayon to kinimisya. Tauray ubing dayjay. Amo na akalikutan ti cellphone. Misha, apok. Mapantay ijay ah. Taintaman kitaan nagitimulak asaba. Tamangan no da natangkenanan. Tebain ta ipaloom tamanen. Wan lola. Agbalon ta iti danom tamangan numabayagan ta ijay. Dalusak tupay dagitimulak ijay Wan lola. Kan nagbalon ta pa'y iti meriendata. Pati kadiin na po'y lola. Ay saanan ta, agawit tantunwal daw. Merienda lang, ti balunan ta, apok. Nanang, nasaya at mataam mo yung tag video call. Insuro ni Misha, anak ko. Anya kayo matan, nanang. Api ngay nga ipapainit yun ti anak ko. Ay unay kayo matan. Kasano apo mo daw ngay, no ikuy-kuyog yung mat ija Adamat ijay linong ni Misha. Nalinong tayan na. Ay uray pay. Ngumisit lat na no kasta nga iruruaryo iti balay. Pagtali na edin nyo laang iti unag ti balay. Tapno pumudaw. Taan nga kayat mo ngay. Ikulong ko danak mo akas labalod. Kasano makaliwaksay ngay no kasta. No anyat bilin ko, iso titong palin nyo, nanang. Ay, Kat anyat binalo nyo ijay meriendayo ngay. tay lining takasabakan kamuti Kan nagbalon kami iti danom. Anyamat daytan. Pinauitan kayo mat iti kwarta. Kastakit ti pakpakan yun dita anak ko. Gumatang kayo kumaa iti soft drinks, kan burger, wenno pizza no iso. Iso nga rod apaw-pawitan kayo. Tapno adda igatang yu iti ado amakan. Tapno lumukmag ti anak ko. Ha? Kandi kay man ngamin mapmapan ijay Ay, sayang dagiti mulak. Ano mabaybayak? Kan masikuranak nga gigyan diti balay. Winangam ni Misha nga rod, mainginitan. Ayaban nyo man ta kasarita. Mabitlaang. Misha, apok. Umay ka kano kunan nanang mo. Hello, nanang. Hello, anak ko. Apay ngay akas na titsuram. Nakagulgulo tabuok mo. Kan abot-abot tabadom. Hay, anya mo ti pababado ni lolam kan anak ko. Masitla ang matiabot to ibadok. Sukatam tabadom. Kan agdigdigos kamatla itinal daw, Misha. Numaminsan, nanang. Ngamin awan matdanom na daduma. Kat, tay lotion mo ngay, us-usaram. Maliplipatak matno daduma, nanang. Nangina dayjay a lotion tapagpapu daw dayjay. Iso nga usaram. Di mo saysayangan ti kwarta. Ha? Di ka rumrumar di tabalaya. Agpalukmag ka, kan agpapudaw ka. Di ka agpapainit, taning. Nakangisngisit ka lang arudan. Saka pa'y agpainit. Agay, tanya nga rod nga inokasta ti kudil na. Kanangisit ka matanak ko. Kanangisit mo ti ama na. Iso nga'y malamot lakada kayo Ay nananang, maator ti kinangisit na. Basta di yu ipapainit. Kandi yu man ipalpalagip ti irresponsable nga ama na. Takagurgurak adenggan. Ay, anak ko, pasensya ka. Sige tani, agdalusak manan. Bye. Ay, anyamot ni nanang. Di na pa'y mataripato ti anak ko. Awan matlat ta nagbaliwan na. Kat agos usar pa yan iti whitening lotion di anak ko.
Ipapainit ng tumit ngamin. Kahit pinawitan na ka, di gayem mo iti dolyar. Awan mo't tatang. Nay, apay nga. Nagswildon sa amatan. Wanangam, Di na mo't malagip tag subalit iti kinaimbag ngayon paay ko kankwana. Di mo't umawagan. Ay, kasi kanti mga wakin kwa na. Apay kas talatan. Nakaabroad lang, nakalipatan. Oh, madya. Rumbang asuruan na ti agbayad iti utang na anaimbag anakam ka. Hello, Jana, Beshi. Kumusta? Kastoy, nasaya at matlat na LC Beshi. Ay narigat ti trabaho ditoy. Ngam ikarkarigata. Wala, rumbang laang, Beshi. Ag-vitamins ka, ha? Tapno napiksa ka kanayon. Un Beshi. Kat, kumusta? Nagsweldo kan? Un Beshi. Pinawitak mo ni nanang ko. Ay, no kasta. Ipaw-paw it mo amin iti inam ti sweldom? Ay, katun Ay, kat na saya ata, Beshi. Ay, wen gayam. Kumusta nga dagiti badong nga intad ko? Us-usar madlaan? Un Beshi. Ay na, thank you man na. Awan anyaman na. Di traveling bag nga intad ko. Inusar mo? Un Beshi. Okay nga ron. Kukuam dagitan, taintad ko kat nga ron. No dagiti daduma kat akit daw ta iti supapak ti na itultulong da. Saan kanyak? Saan ko nga ugali tagkid daw iti sukat na. Angam na ikandak nga uray jak mo't dumaw dawat. Ay kat, awatak latata. Narigat mo tapagkadkadan ti grasya ako nada. Beshi. Ha? Ay ikwa. O sige, Beshi. Ingkay tumangan itiruar kini tatang mo. Taikan kayo iti pagkaan nyo. Ay, ala, kababain mo't Beshi. Ay na, Beshi, di ka agbabain. Tanagsaya at kakanyak idi adaak pa'y dita Pilipinas. Iso asubalitak mo't dagiti kinaimbag mo kanyak idi. Ay, kat, thank you, Beshi. Aywan, abay, ipaw-pawit mo ka di amin asweldo miti inam? Saan, Beshi? Ngam dakdakil ti it ko, ngam ti mabatbati kanya. Ay, kat, naimbag ano maipay amin ni nanang mo akasapulan ti anak mo, Beshi. Ay, day tangarod ka. Isulat tamo ti tsura di anak ko. Namurmur sing latamot. Kanakot tong lata. Di mat ngamin ipamay sa ti inak nga asikaswan ti anak ko. Ikuy-kuyog na paikit di ijay uma. Ha? Ay, no kayat mo, siyak timang taripato iti anak mo, Beshi. Ha? No diti balay ti ayan na ay mataripato anay bag. Kan pumodaw. Ikwa. Saan nga ta nakababain kan ka, Beshi? Pagbainam ko ma, katagayim tamat. Nalablabos tapay nga magkabsat. Kayat ko tapno maasikaso anaimbag ti anak ko. O sige nga ron. Ala akong dito ti anak mo. Dua kami iti ama kamang taripato kan kuana. Sige man nga rod, Beshi. Tasi kalaangan ti pangipaw itak iti kwarta. Naimbag nga oras yun na. Siyak ni Elsie. Gayem ni Jana nga anak yu. Naibaga namat siguro ti maipapan iti apo ko yu. Alaan min iti pudermit kasta ti bilin di gayem ko. Binaunak ditoy. Ay na, diyak kumakayat balasang ko. Diyak kaya tamaya dayo ti apo ko kanyak. Madi matirik na kamang niya dayo iti apo ko yu kada kayo ngam. Bilin mo't ngamin di kayam ko. Awan maaramidak nana. Kan nagsarita kayo mat kanon, maipapan iti dayta. Uwan na ngam. Ay, tiyak ko mga rod kayat nga magpilit mo't dya anak ko. Ay, uwan nga rod Diyak mo't kayat apaayan ti kayam ko nana. Hala, nukas na ti kayat na. Makambo nga rod. Basta diyo ko mabaybayan ti apo ko ka. Kahiliw kong tulakit kan maikawa kiti husto. Oy, Misha, irwam mo ti bagim diti balay, ha? Nana. Apay nga kaslasan ka na ragsak misya. Hindi ka glidliday, basang. Tanapintas ti biyag mo ditaw. Masikaso ka dito'y anaimbag. Nilolak. Awan kadwa na ijay balay.
Bye-bye, Tay naktusukunan. Tapag na udan mi matan dito balay, ha? Ha? Agpaiso nana? Wan. Kaano ngay? Into no may abulan siguro. Basta saan pa'y nga ita. Mala, umay kami siya tada papananta. Ipasyar ka man tap no mayawawan mo ti kinaliday mo nanay. Nala, ipasyar yun ni Misha, tatang. Kunayong agpasyar tayo, lolo. Ngam, apay ngayon dito'y silid yung matimayan tayo. Awon, tagay ayam ta dito'y misya. Mabit lang tayo ko dagiti ginata kong ayam mawan. Ha? Sige, lolo. Inton maminsanon ngagpasyar tawan. Wen, lolo? Ay na, nakakaasi kayo met auntie. Kailiw yung di apo ko yung anya. Wen nga rod ka, anakan. Ay na, tiyak kumakayat amaya tayo kanya. Ngamuna yan, tadinak man laing pagang anak ko. Mas daawak mo't iti anak yu Apay nga ngayon talak na ti anak na iti saan na mo't akabkabagyan. Wen nga rod, tiyak makatuturo gamang pampanunot iti apokok. Madanagan amangan na niya ti mapasamag kankwanay jay. Sa bagay, nasingput sa mo di gayem na nangital ka na iti apo ko yung auntie. Uray pay, basta madanagan naklata. Dan sa bali tiriknak, sa nakakampante. Inya na yun natapo ko kiti puder ko. Ala, husto auntie. Di kayo nagladladingi, tapnosan kayo ma-stress. Agkarara kayo kitdi. Ikararag yun, asapay lako ma. Tawan ti daka sa mapasamak, iti apo ko yun. Oh, aping imawag kayo, nanang. Kaili ko ni Misha. Pagawidam ko man dito'y balay, anak. Saan? Agnaeden ijay balay tigayam ko. Naimbag ijay, tamaasikaso anaimbag. Bareng lumukmag kan pumudaw ijay. Ang saan mo unay nga mamudagi dyan at tao. Ay nananang amamukon ni Elsie agayim ko. Nasingpot da ijay. Di man pagatapan iti dakas tigayim ko. Maikawa kayo laang, iso akas tati bagbagayo. Ngam inton agbaybayag, mairwam kayong tumat laang. Basol yung matlaang no apay nga inya dayok ti anak ko kada kayo. Baybayan yung matngamin. Di yu pa'y sukatan iti husto. Ikoy-kuyog yukit din ija uma. Kasano apo mo daw ngay. Sige, tani. Ado pa'y ti aramidak. Bye. No kasta, saan na kayo napaupawitan iti kwarta? Di anak yun, auntie? Ay, saanan, Barok. Hanggang okay lang. Awan problema kanyak. Tadamo dagiti mula ka pangala akiti kanek. Kontento akditan. Adamula ka asaba. Kamuti. Adamot irikaw. Kanadupay anat nateng amula ka pangala akiti sidag. Adamot taraken ko amanok. Mangpartiyak no makasidsidak iti karnit manok. Ay, sa bagay matkidi, ang dagiti nga igatang iti sabon, mantika, asin, sugar, milk, kasjay. Sana problema da ita. Ado timulak anatan. Mangilako ak atap na daigatang ko iti kakasta. Ay na, nakasingsingput kayo, auntie. Ay na, no dagiti ladad dumakain na dita. No saan nga ikan dagiti anak da iti kwarta. Ay, agreklamo da. Agpasugnod da. Angam da kayo kit, wes! Okay lang. Maawatak tirigat ti anak ko ngagtrabaho ija abroad. Iso ajak puwersaan amang ten iti kwarta kanyak. No ikanak, salamat. Ngam no saan, awan anyaman na. Anak ko lat na dayjay. Nga uray inya dayo na ti apo ko kanyak. Patpat kaklat ta iday ti apo ko, Barok. Ala, ang sangit kay manananti. Ay na, sorry Tilan tumadamdamagan. Pasensya kayo Ala, umay kayo mangki. Di ta inta iji store, inta agmerienda. Ilibre kay man, tapno mayaw awan ti dudukot yun.
Nasaya at takan ilsay. Nairwar maon timpawit jigayim mau. Wen tatang, Manungay. 20,000. Uy, nawadwad mo ta. Manungay ti para kanya. Daytoy, 5,000. Ay, Igatang ko ngamin itibado kan gatas ni Misha ti daduma. Tapno awan makun ko na di inana. agyapan na ka. Ay, damang kwarta ko. Misha, yan mo. Agsukat ka tarumwarta. Inta gumatang itinapinta sa badom. Auntie Elsie. Oh, abakas na tilangam. Kasla mabutbutang ka. Ada siguro binuya na akabut-butang Yawit na ko ni Jay balay mi auntie. Ay, sana mabalin. No isubli ka ni Lolam, di din akong pauhitan ni nanang mo. Diyak kayatin dito auntie. Apay aya, nasingpat kami mat ka ni tatang kukan ka. Auntie. Ay, sos, ada laki di binuya na nakabutbutang. Alam, mabit lang tayo. Ay, huwag ni Misha nakaw. Ay, umay ka na po, wan. Mapantay di sila tayo kang kay ti chocolate. Manjak. Misha, saan kumanatang kan tulong, wan? Wala, umay kan. Nala, sumurot kan ka ni Lolo, Misha. Di mo liplipatan timpagakan ka, Misha. Nuagi pulong ka dakas ka kanya. Kanadadakas ang mapasama kadananang kanlulam. Lolo. Di ka gipulpulong itararamidakan ka. Wen, Lolo. Hala, urnusan tabagin. Tarumwar kayaw. Kanyan tem nga ilsay. Ala, mangpili ka iti kayat maabado, Misha. Gatangan ta amin na kayat mo. Uy, Misha, anyat mapaspasama kan ka. Ape akas lang maikulkulang ka. Misha. Auntie, mabutang ako ni Jay Balayo. Diyak kayatin ti agawi di Jay. Diyak kayat araramidan ni Lolo kanyak. Ha? Araramidan na nga? Saksaklutan na. Kalpasan na. Ikikis na ti bibig ko. Kanigigaman na ti barokong ko. Ay. Anya pa'y tinaramid na. Kasta lang. Igigaman na lang. Amjak kaya tanti. Kwa. Ay, Misha. Di mo ipagbaga iti sabali day ta. Di mo ikan iti kay papananday jay. Gagangay na talulom kat nga rod. Ha? Nalala, agpili ka kit din iti badong. Mapantay iti day dya banda. Sumurot ka kanya ka? Diyak kaya tantagawi di jay balayda. Lord, tulungan na ko ma. Anya daramidag tap na makaawit ako ni jay lugar mi. Nilulak ti kayat ko ang makadua. Sir Police, tulungan na ko ma. Mapukpukawak. Anya tinagan mo? Misha, sir. Taga ano ka, basa? Tagay jay lugar na lolak. Kayat ko ti agawit ti jay. Ngamdya ka mo ti pagluganak. Kanawan kwarta. Lola! Ay na po kaya. Agyaman ta nagawid kan. Ay na, kailiw ka na yun. Imbag atay tulad na ti pulis. Nagsingpat ni Sir Pulis, Lola. Wen nga rod. Ay nagyaman tayo ti Diyos tapatsak na inaramat na dayjay anang itulogkan ka. Tapno makaawit ka. Lola, jak kaya tintag subliti dayjay a lugar. Itatanam mo amon tinapasama kita anak mo. Anyat makunam dyan ah. Dagiti awanan bain. Dandanigayam na isagmak ti anak ko iti moderta. Basol mo na ito'y dyan ah. Inyada yung ngamin ti anak mo kanyak. Pakawanin na ko mananang. Misya anak ko. Pakawanin na ko ma. Patpatgan ka unay. Didak kami ni tita diti sa bali ananang. Dituya kaya ni Lola. Wanan ako. Promise. Sorry. Basol ko anak ko.
Ay, ti pagyamanan tayo iti Diyos. Saan ang nagbaligi day di alakay anang gundaway iti anak mo? Wan, ngam sumbatan na natati nangamid na iti anak ko, nanang. Elsay, kasano da ito yan? Tiliwundak mo nagiti pulisan. Ha? Apay, tatang. Gapo iti inaramid ko kan ni Misha. Apay nga nga naramid yung tikas jay. Basol yung matlaang ha. Tulungan nak. Diyak kaya ti mapalaod. Awan maramidak, tatang. Sapay awan ko kwarta kita. Hello, Jana. Sorry Pasensya ka, no jak nabantayan na naimbag ta anak mo. Nagtalaga kan ka, Elsie. Ngam gapoy ti kasjay anapagtan ti anak ko. Napukawan anamin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Nang runa iti arsab ng amam. Jana, kasta unay asangit ti amak. Agit-kit daw iti pamakawan. Diyo ko man idarum. Ibagam iti inam ta isanod nan ti darum kontra iti amak. Lagingit. Ngam naskan nga ikaro na tinagbasulan na. Awanan ba inti amam, Elsie? Jana. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao.